टसितेले नमस्ते सबैजनालाई धेरै दिनपछि नयाँ नौलो पर्यटक क्षेत्रहरूमा जाने मौका पाएँ। त्यो बेला मैले अलिअलि खिचेको सर्ट भिडियोहरू तपाईहरू सबैको माझमा सेयर गरिरहेको छु, किनकि तपाईहरूलाई काम लाग्न सक्छ। त्यसैले सबैले हेरिदिनुहोला। Okay, now I show you Kempo Purba. Kempo Purba, could you please say something about this place in Nepali, please? Say something in Nepali about Thank you so much. Kempo Purba ठेला In Nepali. आज हामी नयाँ वर्ष 2081 साल आज के सो Okay, start. साथीहरुसँग
रिफ्रेसमेन्टको लागि त्यो नजिकै एउटा फुटबल भन्ने आउँछ त्यसको माथि एउटा केबल कार जाने हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लागेको Okay, Kimberly, thank you very much. So after that, now I'm going to show you our doctor. And you must, could you please say something about this place in English, please? Okay, thank you very much, Venerable Kimbola. Currently, we are inside Lumini cable car, which is, I think, about 40 kilometers in the east at Butol. And since today is public holidays, we were supposed to spend few hours together. So accordingly, we are now enjoying inside the cable car. We are going on the top and try to see what is around there. Thank you. Thank you very much, Dr. Nyamasar. Hello, Gisela Tashitele. Would you like to say something about this area in Tibetan, please? Yes. Tadi yujong de zasing zising da na se ani di na sing ye wo de la ranjong kam ye ani ta chi ta thungem phusu so ba ye ke ki sane chi sa ti sha do ta di ma se be di ya che ne ani ki sane phusu so ba di na lo la mi draw nya na zo ma su ta tona len sa sa ba de ta Nepal sing ko ne di le chi ki ye sha ani di ya che ne Last, Gisela, the column so did modern record. 다 뒤가 좀아서나 가서 공부 다 먹고 와지 놈도 소시라 다 먹고 제 답되기 다 나좀아서나 네포 와서나 트런창 맞서기 아니 다 지체도 고두 제외 아니 가서 개발 같소래 다디 딱꾸이라 봐 튀니에 돼요 모타치기 토네 모타세고래 다디 lokgyuni로 केबल 같소로 दिक्युनिदो चैनल देवियों और सज्जनों सभी को नमस्कार। मैं आप लोग को हिंदी में थोड़ा बात करना चाहूँगा। इस चैनल के मार्फत सभी को देवियों और सज्जनों को सभी को नमस्कार। आज मेरा सप्ताह का छुट्टी है, तो हम कहीं दोस्त के साथ घूमने आए हैं। उस जगह के नाम है बुटोल की थोड़ा ऊपर पहाड़ में बहुत सुंदर जगह है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, सच है। सो हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।